अहानबद मरोइब पाउ हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर अमदी IT सेक्टर द थबक पिनबगे मेगा ग्रुप जापान अमदी JCRE मणिपुर अनिना याना चे खुदियक पिनख्रे खुरमजरी ISTV के मणिपुरी पाउ मिटिंग ताब्रिब सिंबु तराम नोकचरी पाउ संदोंग न पिजरी हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर अमदी IT सेक्टर द थबक पिनबगे मेगा ग्रुप जापान अमदी JCRE मणिपुर अनिना याना चे खुदियक पिनख्रे जापान द थबक सुब ngamba नहा मसिंग यामना लैरक्तबना मफम अदु द थबक तौनिंगबा नहासिंग इम्फाल गी खुयाथोंग द हेड ऑफिस ओइरगा गुवाहाटी अमदी दिल्ली दा ब्रांच लैबा JCRE दा हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर अमदी IT सेक्टर द ट्रेनिंग तौरबा मतुंग जापान द थबक तौनबगे मेगा ग्रुप जापान ना थबक थीबा अमदी लमजिंग लमताकपीबा हाइबा वाफमदा याना चे इनखिबने इम्फाल होटल द पांगथोकिबा थौरम अदुदा JCRE ग्रुप की CEO L निरंजन मेगा ग्रुप की मैनेजर चिबा हिरोनोरी मेगा मिराई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट डायरेक्टर कवाई हरुका मेगा ग्रुप के डायरेक्टर सिमिजू रन मेगा मिराई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संजय गौतम ना चिंगबना सरुकिया की JCRE ग्रुप के जनरल मैनेजर अधिकारी मियम सुशांत शर्मा ट्रेनिंग फंगलबा मही रोय सिंह असे जापानीज लैंग्वेज अमुक JCRE न तंबिरबा मतुंग मेगा ग्रुप न इम्फाल दगी जापान फाउबगी टिकेट मेगा ग्रुप न पुथोकपीबा अमदी मही रोय सिंह अदुना जापान यौरबा मतुंग मतिक चाबा थबक फंगद्रिबा फाउबा मेगा ग्रुप न लैफम चाफम पीबा हाइबा वाफम सिंह याना चे असेदा याउरी हाइखी कोई सिगी लैंग्वेज ट्रेनिंग से डिसेंबर द लोगनी डिसेंबर द लोइबगा मोखोय प्रोफिशिएंसी टेस्ट अमा थागनी जापानीज JLPT हैना मदुगी रिजल्ट लाबा मतुंगदा मखोय जापान दा थबक पीनबा मेगा ग्रुप न पुबिगनी मसिगी अखोयगी कोलैबोरेशन से यामना अफबा अमा हायगदी याम की फीचर्स अमा हायगदी स्टूडेंट दगी पैसा अमा फुक लौदबा इवन वीजा मोइना लोइनो अरेंज तोबिगनी इम्फाल लगी टोक्यो बग योबगी फ्लाइट टिकट्स मोइना कपिगनी मेगा ग्रुप ना आदा 1 मंथ की सपोर्ट सु पीगनी मोइना मोइगी मफम लाइफम चाफम सिनद्रिबावबा मोइना पिबिगनी अवना यामना कानारबा अखोयगी यूथ की हाइतारे यामना अदुगा मोइना सु नोटिस की यूथ सिने हेना सु प्रिफर तौबा हाइतारे अखोयगा मानबा चाकसा हाइजाना मानबा एंड यामना हिस्ट्री फजबम सु लैबनिना यामना ट्रस्ट समगा लोइना अखोयना कोलैबोरेट तौबनी सिगिसे ngasi ya ferabun me chakoi sumaina pangthok sabse koi yam nungai jai mayamna su saruk yabiu haibiu aduga khoi gi youth mayamna su masigi khutong sabse lobiu haina haijani अंगांग उनरबा मतुंग ममा लेखिदबगी थौदोक अमगा मरी लेना पेशेंट पार्टी ना इरांग हौरकपदगी ngase युग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल की कैजुअलिटी अमदी OPD रूम दा अकाय अतोय थोखरे अंगांग उनबदा लेखिद्रबी नुपी अदुदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट के टेक्चम मयाय लेकाइदगी माइबम अजित की लोइनबी माइबम ओंबी समिता चाही कुंट्रानी थोइने थौबाल अथोकपम की निंगोल ने महाक मचानुपा अमलैरे थासिगी कुंतरेता अंगांग उननबगी दमक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल दा पुखलकलबा मतुंग ngarang ayu pung 12 अदुवाइदा ऑपरेशन तौदुना अंगांग नुपा मचा अमा उनखिबनी हाइरे अदुबु नुमिदांग पुंग 10 मिनिट 30 रोम तारकपदा महाक लेखितबनी हाइरे ngase yuk anganbada khangौदना पेशेंट पार्टी की यामलबा मियाम लाक्तुना इरांग अदु हौरखिबने पुलिसना मतम चाना लाक्तुना मियाम की इरांग अदु लाक्सिनखे अमदी लेखिद्रबी समिता के हकचांग अयुक पुंग निपाल खरा हेलकपदा पोस्टमार्टम की दमक जेनिम्सटा थौबाल पेस के पर्सनल सिंगना पोखरे हाइरे NHIDCL की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण कुमार ने लुचिंगबा सेंट्रल की टीम अमना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मखादा पाइखटलिबा प्रोजेक्ट सिंगी फिबम यंगसिनख्रे लोकटाक लिफ इरिगेशन प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन रिनोवेशन अमसुंग मॉडर्नाइजेशन दा अखनबा मीटिंग थमदुना यंगसिनखिबा अदुदा DC बिष्णुपुर पूजा एलांगबम स्टेट अमसुंग डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर सिंह वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ इंजीनियर 1 के किरण सिंह याउना रिव्यू मीटिंग पांगथोखे लोकटाक लिफ इरिगेशन प्रोजेक्ट असी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्तिना PMKSYAIBP गी मखादा लिसिंग अनि कुनिथोय दा अयाबा पिखिबने सेंट्रल टीम असिना प्रोजेक्ट असिगी मरुइबा सरुक अमा ओइरिबा हेडवर्क पम गी इंफ्रास्ट्रक्चर अमसुंग कैनल सिस्टम यंगसिनबगा लोइनना हौखिबा चही मंगादा ओइखिबा अपुनबगी प्रोग्रेस यंगसिनखे सेंट्रल टीम असिगी खोंगसत्ता लौमिसिंगसु उनदुना वारी सानाखि हौजिक पाउगी मरथना तनबा ब्रेक अमतंग लोमिनसे मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप
100% harbel product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Cafidon cup syrup thakpiu. Cafidon cup syrup. Birtigan Rajat University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIVI and ITT. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. Adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Break itungda taram nukchari makhataba pau pizari. July 18 dagi July 19 fawba pangthokpa Abdul Kalam National CPR Week ka mari leinana Babina Hospital amasung apunba Fitness Center Rims Road ka punna khutsamna duna Life Saving CPR Workshop ki thoram apunba Fitness Center Rims Road ta pangthokre thoram aduda Rims Road ta leiba apunba Fitness Center ki Managing Director Yumnam Hamlet gym asigi trainer sing amasung trainee kyana sarukya ki pangthokiba Cardiopulmonary Resuscitation CPR Babina Hospital gi CPR Instructor Dr. Lakshmi Kangjam amasung mahaki emergency team na mi amana khangaudana wanthaba matamda matau karamna khudaki oina Jackson Thorang lokhatkadagi haibagi matangda sarukya khibasingda takhibaga loinana demonstration su pangthoki Life Saving CPR workshop aduga marilena CPR Instructor Dr. Lakshmi Kangjamna CPR gi knowledge ase mipum khudingmak khangjinbada yamna kanaba amasung mathau taba medical gi oiba technique amani masigi knowledge asina mioi amana khangaudana wanthakibadagi kanbada mateng pangli asigumba CPR gi wakalol ase aikoina khangjinaba hotnasi phongdokpaga loinana thauramasi karidagi pangthokpano haibagi matangdasu wafam kaya phongdokhe Mihun yau raba ko na lagi pan ko ni hama na pamtong raba thapat pe ko na manually ha ni hama ko na namaga mihun yau hon ba ha ti ko na tiyam na tham na ha na bani medical tam yam tin na gani praja na to khangmi roi ha na ai na yam tham na ha na bani mathin aduna thagi awareness ya yari makai ti bana he na hai hai ba ni thagi padam ni loina na mathin akoi na Babina Hospital amadi apun the fitness center na mapan hamna mathin ko orang mathin ahok yorani Thauramadu mari lenana apunba Fitness Center Rims Road ki MD Yumnam Hamlet na hauziki matamda fitness trainer ama oibada CPR gi certificate su mathau tare asigumba workshop ama sinbibagi damak Babina Hospital bo thagatpa phongdokhe Babina ka apunba Fitness Center ka samnaraga CPR workshop mo ko se ai hangai leitana ai harau jai nuai jai Babina na harau jai abun ka Babina wai thara ko phongdok chari ka CPR si yan maru wai kari mo da kari fitness ki certified mo ko ye har di sigi exam sigi certified yaw na di fitness exam pa ba ya de adu ya de khang de ma pal dam di sigi certified yaw na exam pa ba ya de Wangoi Kendra gi manung chanba Yumnam Huidrom Makha Lekai Dalaiba Huidrom Mangitombe Mapuroiba Lekhidraba Haisyama Singhi Lainariba Yum Haukiba July 18 ke ayupung mapalom tabada Chak Thongnaba gas tagi haurakpa maina malchang yauna tangoi takhibagi video social media da ubadagi like minded group LMG Manipur gi maikai dagi imunga sena nangliba awaba khajikta oirabasu koknaba haiduna imunga se dalupale singtara mating pangkre group asigi president L Kunjakesor Sarmana Luching duna chatkhiba asigi ngasigi tengbang khongchat aduda group asigi secretary Ojit Sorokhaibam treasurer Kunjesor Mangsatabam assistant secretary Surendra Ningombasu saruyakhe Hainadi, Kogi Piarvigi Kansi Jitabada, Jensen,
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯌꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗ ꯈꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯔꯣꯁꯥ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯐꯤꯌꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇꯕ 5ꯔꯛꯄꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯍꯩ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ KCP People's War Group ke lanmi oiramba Bisnupur District ke Thanga Karang Mangki Makhongdagi Oinam Langamba Asengba Mamingna Oinam Moirangjau Sahini Fumanga Apokpagi Meng Oinam Razen Lupke Chatna Kanglon Ngaktaba Chatna Kanglon gi Wangmada Selkhaiba Amadi Case Kaya Paisilakpana Maram Oiraga KCP PWG dagi Matam Chupagi Wina Tanthokle Haina Lubasigi PRO Chungkai Nganbagi Cherolamana Hairi Makatana Langambana Lupke Chatna Kanglon gi Mayukta Thabak Tawraklabadi Lup na Pirakpa Chairak Masa amadi imong manung yana laukatabani hairi CRPF ki marfutaret suba raising de thoram ga mari lainana nat ki thoram kaya Nepal suba CRPF battalion amasung marfum doi suba RAF na punna sinduna DC office complex Bisnupurda pangthokre thoram asida battalion asigi CO Chandrasekhar amasung atai officers singsu sarukya ki Loisilakpada maruba pau amukana pizari Hospitality, Healthcare amadi IT sector da thabak pinabagi Mega Group Japan amadi JCRE Manipur anina yanache khudyek pinakre Hauzik pauge wena Noon-Istv na sandok chaba Manipuri pau matang asida loishinjare medeng tabri ba pumna mapu amuka hana kurumjari